kari ozagi expectation da ahen ba khongjang ji kari ne haina lawdoino miyam homa pubangam doribra kari kamain tham meaning ahan makta da notice window television gi ayuki news analysis miyang tabi puno kono na khumjari ya le masi ai tamna sum masi keno se ai perspective khitang thamna hona jage ko anti narco terrorism day haina lauthok pada yana khre ai kokumina sillaga people's convention ama pangthok pada iwa misanglenda warab do yana nasi khabar dasma inare masigi matang da kitang thamjo matam da masigi wakhalon se nasai gi hariba si moina international gi thakta UN nona masi lauthokna bagi pandam hu yauna mo chenghan ngani en haibani mai keno se ko adu gi potu madugi oiboi da bang bangam da bai duna akoi gi hona bagi natraga akoi gi posi gi makha pole adu masi gi posi manipur government na thamgiba manipur government na thamgiba potsi kamai toge thoiba lana si kanglu ki rang nate maitai ku ki conflict nate masi manipur gi apun basakam thugaina ba akoi gi foreign element yauna narco terrorist ki magi leriba posi na threat tawrakpa adugum makhalgi kaino omani haisi mamangi khogi tamda cha khoji ki leriba sigi government sigi nataba khogi hanagi honorable chief minister N Birena yam kanna laurumba phum amane bako adubu mana sidai wafum si laurakan sida amuk BJP ki hoji leriba union government sigi home minister na tholiba lana si khogi foreign element amadi kenoga narco drug la lomga mariam talena de masi maitai kanglu ki ethnic conflict ne lauthore bu sai sida ne ba khoina sambum nari si issue se adigi den ngasi maki pressing da su yawi maitai ku ki lan chahi ahum phara en mato haiman na singba yawe bu sumaina sum posi akoi da macet oiba miyeng da tauriba idea se si karai da noi se ai khoida confuse ma lei ba haidi amungna kang ki irang ne puthona wonai ade amungna manipur gi apun singna rakpada puthona wonai amungna india gi keno singna rakpane na puthona wonai sai si da idea me amam punsala kan si da madu gi idea do mana puthoiba idea do chumna wona bagi angle lom do oina puthona ga akoi gi hosi tawbo da tawra lei ba common noiba idea si karai da noi se akoi still confuse ne bu aina Sidaita yamna mek singna aina aingon da leje phawjaba ama khakti ngasagi hojik leriba idea of India se idea of India gi magi perspective ta idea of Manipur siga khenaba lerabra idea of Manipur gi perspective siga idea of India gi perspective siga anisi contradiction si yam song lebra haiba haita sima number 1 wahang amane ko masigi posigi marum sidaida then idea of India the idea of Manipur ga contradict lady bado adugi same parameter da idea of Manipur da ethnic polarization tawbra madugi imperialism gi element khogi idea of Manipur sagat minasi haiba maya marak sidai da ngasagi dominance idea of dominance akoina se India idea of India da idea of Manipur na contradict lady area sine karai da Hindu tribe concept tara India concept tara Bharat Basai concept tara si idea se akoi clear oina bam sange buko at the same time maduda akoina hariba poside da akoina imperialism gi element ama yawe na akoina uba taragadi madugi imperialism gi element to negate tawno hona bakanda akoi gi idea of Manipur da su idea of Manipur sagat pada su madu sagat liba kambu singi marakta imperialism gi colonialism gi element ama madu pura ga satpra adu dagadi akoina Lady Nakan Amarum, the Queen imperialism element ama yawe na koina contradict tawri budo same idea of Manipur utargadi adu itargadi akoina contradict tawri area sina karai dano sigi posi yamna aru wahang ama hoji oire ko sigi posi gi manung sidai da wahang myam singsi makal gi question myam thopra sai gi area se emondi am nungti wakhan khanba sai area se ama oina hoji lei ko adu akoina idea of Manipur sagat pada idea of Manipur sagat pada idea of India na karam haina chaiting piri ai chaiting piri ba mong adudai da same idea of Manipur gi manung sidai su adugi moina idea of Manipur da piri chaiting luga saman chaiting ama pibra sigi pot se akoi masigi posigi clarity ama leitabi yaroi masigi posigi clarity ama leire matungda idea of Manipur gi consolidation ama lakane ko natragadi haiba conflict se akoi chatli ba lambi sina karai dano chatu sina kadom dano si khangdana akoi masen gi mathak sidai da adum phuna dana leireba ai gi miyeng dagi di aikoina ai gi miyeng dagi di aikoina ngarang gi me ahum gi thodok se akoi gi na mamang di claim taromeba narco terrorist adigi drug lalon ba
अदगी मणिपुर थुगाइब पाम कांबुसिंग असिना मणिपुर की अपुनबा फुरुपसिंगदा लेमिनरक्लब मयामसिंगदा मधु सैथेंग अम पिरकपने नै उजैयबा मसी मैथै कुकी कन्फ्लिक्ट ने अइना लौजब ngамदेबा अदुइ दागदि सेम मसीदे लैखिद्रिबा विक्टिम मयाम पुनमक्से मसी अखोइना कैदौबगी एरिया तोखाइ तोखाइना मफम खर खक्तंगदा मियोइ खर खक्तगी ओइना नत्र ग्रुप खर खक्तगी ओइना तोंगान तोंगान मसीगी पोसी अथौबा नत्रगना करिगिनो हाइ माइ फोटो द लैसु कटपा मयाम लैगिद मयाम सिंग नुंगाइतबा सी मयाम सु अखोइना कुकी की ग्रुप तनि हाइबा मयाम सु जी आईडीपी ओइना लैरिदनको अदगी देन मैतैगी ने हाइबा मयाम सु आईडीपी ओइना लैरिबा हजनबा यादरा मखोइ सिंग असि अखोइना करमाइना मसी नेगोशिएट तौदोनो कमाइना येंगदुना हाइबा पोट अमसी हाइबा पोट मयाम सिंग सिदा अखोइ लोइमुक सिंग हेलकनेबा अदुना लैरिबा पोट मयाम पुनमक्से कराइदना अखोइना रिकॉन्साइल तौगदेबा कराइदना अखोइना पुजंगदो एरिया से अखोइ लंबी थिमिनबा म संगेबा आइगी ग्रुप ना आइने खन वाकंदुना पोलराइजेशन तौनरा कांदुदा मदुना अपुन मणिपुर म साककनी हाइबदुदी मदु यारोइदो पोट अमनेबा होजि ngarang gi no sida hoji haiba yare pona phom gi da ire ko manipur da masung ohum thongna thugai bi yabagi pot ama masigi athu matam lakpa yaina adu da ga issue ji kari no sigi pot simak si tana da basila iba lang si da apun ba pami haiba akoi miyam sing asina madu khudung ilaga sumsa tori bra sai gi se amna hojik manipur da leiriba arm conflict ki oiro leiriba civil society sing concept oiro kari bor kari mayam sing ase ahan bada aikoina same thing India government of India na masi Manipur da imperialism gi colonialism gi neo colonialism gi attitude tawi haina akoina uriba pot mayam singa se masi India ji union of state haibani adugi potugi state ki liberty state ki mai function kai ka mayam singa adu suppress tawi adu haiba pot me akoina idea of Manipur da sathariba India gi leiba administration sina madugi contradict tawi na akoina imperialism gi element ama yawe na claim taw targadi same idea of Manipur da su haiba element singa do leirgi lothugum thoe मधु लेरगदी आइडिया मणिपुर सु पुंग फारोएबा अदो आइडिया ऑफ इंडिया सु हाइडिव एलिमेंट यावगे पुंग फारोएबा सिगी पोट असिदैदा अकोइना लान तौनर कांसिदा मागी मागी आइडिया ऑफ इंडिया दा हाइरिबदु एलिमेंट याव मधु सप्रेस तौ नमजलकपगी पोट दा सिजनरीबा खुलाई वना सिजनरीब्रा नत्रगना अकोइना डिफेंस तौबदा अकोइना मधुगी केनो तौरो होनबदा मधुगिदु करमाइना मधुगिदु अकोइना डिफेंस तौरिगी हाइबा पोट दा अकोइदा कंफ्यूज तोलिब्रा हाइबसे मसिगी वांगसिना होजिक मणिपुर लेंगा मणिपुर लेरिबा सिचुएशन असिगी वाहू अमदी इरांग सिंगी माइ खोंसेट ओइगनेना आइति लवे मरम मसिना लेरिबा पोट मयाम पुनमक्सिदा आइकोइ मियबगी वखलदगी एट फर्स्ट आइडिया ऑफ इंडिया ओइगेरा आइडिया ऑफ मणिपुर ओइगेरा इंपीरियलिज्म की एलिमेंट्स लौथोकदबनी एट एनी आइडिया अमा साखरबा मतमदा करमाइना अखोइसि मागी मागी लेरिबा एथनिक कम्युनिटी की लिबर्टी मागी फ्रीडम मागी मयाम सिंग असे मसि करमाइना विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द मागी लॉ विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द कैनोदा मागी पामजरिबा फुरुकी आइडिया दो करमाइना मदुगी पोत अपुनबा कैनोदगी मनुंदा मदुगी केतो फंगलिगी हाइबसे मदुगी इंटरप्रिटेशन दु देता अखोइसि अपुनबा सागलगदी मदु हाइरिबा पोसि लाकपा यागदाइ खली